inkululeko bakwethu lelizwe sikhululekile, kodwa singayithathi inkululeko njengokuthi ngikhululeke ethi ngidelele. Lokho esikubona kwenziwa yilabo kuhamba kusesifundalise wonke umuntu unebuko. Thina kuloko ukuthi njengabo nje labo kuhamba kusasa bengathatha izinto zabo behambe singasiphelele ngalokhu. Ngicela ukuba nginikeze udolo qina ngoba ngishilo nje izolo njengasemandulo sikaZulu besizana nekhosi engingakusho ukuthi angeke kulokhu abakuthandayo bevele lapha kuma-social media angeke bengakwenza mhlawumpe kwezinye iy'funda, kodwa la kwaZulu